Ako ne radiš ovakve izmjene, onda nisu prave izmjene. Okej. Sad se pokaže. Čekaj, sad ćeš vidjeti. Nemoj samo uzid udrit kaj... To ti se znaš kako se to radi. Prije skočiš! Take your marks. Idemo prepreke ježevi. Konkurencija je već stala na ježeve. Neće daleko. Ajde, hrabro! Kinem. Plivanje 150 metara, jaki bicikl, par minuta i 800 metara trčanja. Brik sam takav za triatlonce.